Area Plan Scheme Education Minister Dr. Ranuj Pigori Dengpen Kangpupon. Misen lapen lang misen pen amur felcon ke paman ponji aphan em retasing hi umla pheran pale damsi kaching wailin. Dilai police check post along arondre pen ke pon barmis supari ke neptunlong. KarbiAnglongLIVE ada babir tang ton pen arjupanikta. Nijang KarbiAnglong parlo lakha troxy Kopili constituency arlo phelangpi Kopili college along tribal area plan scheme education minister Dr. Ranuj Pigori Dengpen auditorium ingpupon. Kopili college Kheroni along tribal area plan scheme Mangido education minister Dr. Ranuj Pigori Dengpen auditorium ingpupon tanglo. Bangso tribal area plan scheme afan sikakuti si panongsi scheme patang ponlo. Kangpu amay along Lakhaing koi Baithalang Someli Rupsing Teron Kopili MAC Pawan Kumar Rai Irrigation Board Chairman Don Singh Dera West KarbiAnglong DC Saranga Pani Sarma IS Birening Tila Penjengkha College Samson Singh Inti College Waisong College Hauraghat College Langhin College Anparta KarbiAnglong Arlokedoa College Anke Provincialized Etnangji Pusi Education Minister Dr. Ranuj Pegu Aphan Pinpuralo Pajerdun Bangso Mayalong Ongdung Kopili College students lapen kethe kidingatum chetongdun. Dr. Ranuj Pegu pen kaningje pon ke KarbiAnglong ke 6 schedule area pinak lasi higher education ke council atumsi ajakong dolo. Lasi bangso puthak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chingwai chingsai pen kedo ana college of Harman ke pachun ponji aphan lamcha pipon. Sing Teron Dangoriar Norme আজি মই কপিলি মহাবিদ্যালয়ত আহো এই মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ পৰা এটা নতুন অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে আমি দুয়ো সেই অডিটৰিয়ামটো আজি মুকলি কৰোঁ আৰু বৈঠালাংচু সমষ্টিত 4খন কলেজ আছে ইয়াৰে 3খন ভেঞ্চাৰ কলেজ আৰু এখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কলেজ ৰাইচিনাখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কপিলি কলেজ ৱাইচং কলেজ আৰু চেমচন সিং ইংটি কলেজ এই 3খন ভেঞ্চাৰ কলেজ 6 schedule area council তেওঁলোকৰ হাতত যেহেতু শিক্ষা বিভাগটো আছে তেওঁলোকো এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যিটো আইনখনৰ যি ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে আমাৰ এলঅচি আমাৰ ৰিকগনিশ্যনটো কাউন্সিলৰ পৰা আছিল অসম চৰকাৰৰ পৰা নাছিল সেইকাৰণে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ পৰা বাদ গ'ল এই বিষয়খিনি মই পৰীক্ষা কৰি চাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে ষষ্ঠ অনুসূচী অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট তেখেত সংবেদনশীল গতিকে 6 schedule এৰিয়াৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব Kheroni pen Mohantiron KarbiAnglongLIVE Aningkanwang setame phaikunya cheklo nanglelote chinthonga hawar umrukutia rongalong amur felcon arongaje paman ponbomlo Lason thot si pininglet hosetame bangso amur felcon arongaje mesen pen ketalon ponjia phanpura KarbiAnglong Autonomous Council EM retasing hi umlapher alongan palidamsi chingki chingwaidam Kedamdang pen nangana por pen umrukutia long amur felcon arongaje nang tolon bom bang bom pen pininga bangke anso se mesen la pen bangso arongaje anso se ke pache thang ponji aphan KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen KarbiAnglong Autonomous Council Tourism Saikam Kilang Charia EM retasing hi aphan pin khapon bangso ting pen phaikuni phaikiniar ni EM inki asangho abang chinthong constituency angkang umlaphera hawara longan palidamsi kebang jiani umrukutia long amur felcon arongaje mesen pen ketalon jia puthak tingki chethandam Bangso hut MAC Avijit Krola pen tourism saika matum sitami adimalong anpali dunsi isi arsigjit pen chingki chethandam Bangso pi West KarbiAnglong district lostami isi ki jo ikilanga dim lapen kapache thang ponji aphan pura kilang chari padodam Bangso hut umlapher pen kache koinot alang sunalong an EM ingkia sangho pen kedanglok ari sangho tung pen langsun langdamsi ki jo ikilanga dim aklong mate Langsun along an palidamlo.
Langdam lo pulote KarbiAnglong Autonomous Council along ke ongdung a EM atum tourism saikam kilang cari a EM nang manlo. Bonta KarbiAnglong along tourism ke paprangdun ang thekamatsi nang klangkri. Bonta EM retasing ki pen bang so saikam kilang cari atu deng pen a pia bangki KarbiAnglong alo pen nangan ki joy kilang abimaklong pe man ponsi pachithang ponlo la pen anso se ke pachithang pondia phansada mi sai ke deng ponsi theklong. চিন্থং সমষ্টি আহি বহুত ভাল লাগিছে মই পোন প্ৰথমে আমাৰ এমএসি ডাঙৰীয়াৰ অভিজিত কুৰ মই তেখেতক ধন্যবাদ দিব লগতে আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা তেখেতৰ সকলৰ চেষ্টাৰ আমি এই আৰ্মুৰ ফাল্কন ফেষ্টিভেলটো আমি ইমান ধুনীয়াকৈ পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ডক্টৰ তুলিয়াম ৰহাং তেখেতে পৰামৰ্শ দিছে যে তাৰ আগত যে ছাৰ্ভে কৰি আহা যি ছাৰ্ভে কৰি আহিলোঁ ইয়াত tourism potential ইমান বেছি আছে আমি ইয়াত আমি কমিউনিটি বেছ টুৰিজম হিচাপে আমি বিচাৰিছোঁ অকল ইয়াত আৰ্মৰ ফেষ্টিভেল বুলিতো নহয় মানে গোটেই বছৰ যাতে আমি হোমষ্টেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আমি হোমষ্টেবিলাক দিয়া হৈছে কিন্তু নেক্সট আমি ইয়াত টাৰ্গেট কৰিম যে যি আমি কৰিব সকলো ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি ইয়াত লোকেল বাসিন্দাসকলে লগত পৰামৰ্শ লৈ আমি সকলো কাম কৰিম আৰু নিশ্চয় আমি চিন্থং সমষ্টি হিচাপে এটা ভাল টুৰিজম ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে আমি ইয়াত বনাব বিচাৰিছোঁ 11, 12, 13 si doji la penenga bank mostly environment program si doji anerlo banke da umurukuti mate da phailang solong si doji da pilop phonglang solong si doji la pen ajo banke musla deng si do ponji la pen north east long kerona NGO pande invite si da niltum la local gitu ka practice hormo la pen organic hormo pen chenglo da niltuma training pi NGO tum han la pen da iltuma da karbi do khasi do gurkha do la tinta ajati tribes atum pilola pilo jinta tinta ajati tum kilun ke kan mejo kaddo ko ita dak paklangi la pen la felkon abo mate kaleng maha abo kosan si ka protect ni mahala so pot nitum bak pilo chingwa king saita padupon. News report KarbiAnglongLIVE. Kidamtang phai kuni ni phai hinia ner lo por phai krenia por malom national highway thongke prachro katawar pi dilai police check post along kaikia son ke ton kilang pangching bom apor hut ke ongdung barmi supari ke neptun long Birta kilong tenki ihum dumper registration number AS01 PC 9056 Jamapura natpen kiwang bom manjana thu ke bang no dumper tragalong pen thoila krip hos ose barmi supari ke nepon long labang so barmi supari alin ke long ponaki suri sira pharuplira phokep lapen hithia long ador lakrehinian doji driver Muhammad Anwar Hussein Apo amend Nurul Islam Borbori Chariali Moregaon district asor lapen ke Kachirabdun Muhammad Fizos Ali Apomen Lokman Ali Tapat Zuri Hozai district asor aphan nep ingnang poncheki pusi Dilai police station osi Akas Gogoi pen nang pachini dun Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE. Kasa kapin khat pona ting si Kulegaon Sports Association atum che patri pipon si Kulegaon Lord Chuti ke pathu aklamalong ke damtang preni phai krep hopen cheng pon si phai kuni ke cheng siar ni angdung kiti ke pathu pon Arni kang sam por phai ki thoma por pen Kulegaon Sports Association na mai phu babu ingti pen ka chephem phu pona mai long joy sing lang ni pen aluhi ke pachinya por en ponlo aluhi aman pen SGB kiri ingti kara mai phu dhormoteron KSA BRC amai phu raju ingleng la pen nangan man peng ke do ke thekring atum chetong dun angdung kiti ke pathu along Sod Recho Football Club la pen Lakhijan Football Club atumang bongsi pathu ponlo laso long kangkrung kangsai kilang chari mate referee lake Sankar Terang
ke pathu ke ching pen achitim ke sanga pora hut anke nata gol ipum ta che thap thek thedet si che dai koi pen si sang pon lo ke sanga phi ke pathu pon thu pora hut sot richo FC atum gol ipum thap lo la sojok apor ke chok hut anke lakhijan FC phaiwe la pen sot richo FC gol isi pen che pahai pon lo nong eke pajir pona maye long kachetong dun aluhi tu mari deng pen ke hai thuma phan karbi rong asara maye mai phu dharmo teron bensi pajir ponlo lapen runners up atuma phan kuligaon SGB kiring tibensi pajir ponlo kuligaon inter club men's football tournament surihini roing korapli mesen bensi pechun ponlo bokajan penanan terang KarbiAnglongLIVE Tang di pinya dawa birta ki lapan si kang ton paniklo.